Abusuafo nche bia na yehu se krataa bia pi abonten ya Sampa manhene nana Samuel Jafla ede api abonten a ode akodan Kumasi High Court ne se Samudua ne nkrofo titiw Samudua ono na krataa ne fa ne ho a na je se krataa na ye contempt krataa beto edwa na eno na eba abonten no obi e ka ne de titiw ene Samudua nkrofo no ebi kasa ena omuchire mu se di ntina ya fa asem ne free Sampa anase ewo bonomantem mu na yekukuru dia ba Kumasi se ha ne yemeka asem no ena aka ho bi amabu Mahama abecheche ensenimu die ntia omode asem no aba abedu Kumasi ana omo afa anko sunwan anase bonompatem onom court bia omode aba Kumasi High Court no di chiremu sei ena ama e dia fasa die ntia omutu sa na mo no ho yeti no yeba yebetiesi Ewsiafo mechiamu enwema mienu bi pe na mepese mi wawa ni mankofo hu no nipa bebre frame yi bisa me se adentina contempt case no na amfale no wo sunwane na odi ba Kumasi na binum nso ka say the court has no jurisdiction say obe charge ohene bi as a contempt na National House of Chiefs any the Regional House of Chiefs any was to me no medamasi ba ne mepese mu hunu nyina ne say adentina na wamfa nkosonwane ni edi kan asem na ehya ase no na eye the National House of Chiefs the Bono Regional House of Chiefs anana de omo baaye the National House of Chiefs ewo Kumasi the Bono Regional House of Chiefs ewo Bono region enti nana had an opportunity to select where he want to take it to enti nana selecti Kumasi emma because the National House of Chiefs no ewo Kumasi and they were party to the suit enti the Bono Regional House of Chiefs the National House of Chiefs and na wono nana Sampa Jafla they were the party to the suit and na odiba Kumasi processes ne komu no na brantia bia obo ne ho samrani ya Samudua o se on na ye Sampa manhene ono nso ndi ne ho be dom mu bi ene ye ka asem ne wie enti ye ka asem wie na bibi be free mu aba ese esan ba the same court eno ntina emra yi judge no edi judgment ne ba ya Samudua ka say on tiase Bono Regional House of Chiefs ka say on tiase no wan ko fali appeal no any stay of execution no e wosonwane omo be file no wo hifa Kumasi because this is where the processes begin enti omo bo stay ni guye no processes ni course through the court emma court no emma ye gazette na Sampa Jafla the same court no and the court no ma ye gazette na Sampa Jafla bi no na Samudua epese obo gazette ni gu no wamfa ne suit no anko sonwane wamfa nko wa wamfa nko tamale odi ba Kumasi adentia because the processes started in the Kumasi High Court and the Samudua edi sa we ni ba say na gazette na ya gazette na ye mongu na court ni ka say de bi na court ni dismiss ono ne suit no na ade a Samudua no ehunu say ya gazette na Sampa Jafla we Sampa manhene enti obi a ya gazette no na waba say enka yenteni the gazette no orders no yenteni no na court no adismiss o suit na uye aware say ohene bi ewo ho enti say uye aware say ohene bi wo ho na woda so eye wo ho say wo ye ohene a eni sa court now adi asem no wo wonim say ehwo na say wo ba wodi ba ya court ne boguye no say ye ba sa court ho biom ne be katre court ne say ohene na wogi ne tu mu a Ghana mra eta na chi no abrantia bi oba ye ka say enkatani judgment na wo dismiss ne suit no obo ne hu samrani say oye Sampa manhene enu ntina asem no ye dia be pie wo court kwa say court nsem na oka ye no obu court na nimtia bebre bisa say adentina ye che ya ansa na ye ba sabi o ba court wa ye di mra adansidie ene nyoma ikeka ho ne ye di ba emra ye gazette na wie no Samudua no anye nyoma bi a ye betimi aka say wodi ne sie ne nsa ese ne bu say oye Sampa manhene enti na say yetimi nya adansidie ene nyoma ikeka ho eno ntina sesei ene ye nsa ka ne ye sese ye nsa ka ya gina so edi aba court enti sa na tie enye entokwa eye Ghana mra eye mamre ni ya mane ene ye gina so edi aka enti sa na eno tie nyamia ya adum ya file processes ni nyina wie ne ye nyina ye behia court a ne ye court no wo no enye emotions
And it's not about Asante, it's not about Bono. Sampa eye nafana. And Sampa eye member of the Asante Mine Council. Titi. Enti sa emotion na enkrofo di atachi and abe dani NDC ni nyoma nyina no me tu mo fuse mesre mu a moma ya twene no yenya na nokure enni hini ewoye mu ye gyan ma nokure di hini woye mu a ye be hunu se nyoma na yesoso so eni nyoma ye keka no nyina no sebi enni ni kwan mu enti sa na enutie enti the judge na or the judgment de bae no ene ye di aba no ho se abrante na obae se nkaten ni na gazette na ono a obogu ye no oye ne hu se woye man hene enti obu court enimtia enti enimtia bona obu court a woda so ye ne hu se woye ohene no ene ye di aba se court na or the judgment ban enhwe because some modua no emra ye gazette na wie no wanfa se yen dismiss yen 10/10 no wanfa nko suma wanfa nko sunwane wanfa nko tamale wanfa nko bebia onim se the original jurisdiction na bebia asem no na ewo no eye Kumasi High Court nti eho ene odi ne suit no ba ya judge no dismiss ye nti medamasi ewo ye no ni etoso mienu biom enkrofo frɛ me se eye abrantie bia ye frɛ no enkrofo frɛ me ebisa me se eye abrantie bia ye frɛ no Kwame Bonsusu adodo no afrɛ no Brahma Mosi eye video bi mesrɛ mo Sampa ahenesem ya kan wie ena Sampa ahenesem so enye politics enye saa na fanafo ne yanya sebi kamosi ni a wo Sampa enka afa ho ban oye video no mo no ose oye NDC Muslims caucus coordinator fine you can be that entino ofre omo emoma basampa eyi sunyan eyi wentifo so omo beba eyi kintampo so omo beba mesremo mebuno amwo Bono region mesremo Bono region na memenem no sebi moniati enti mumma nipa mienu miensa bi endada mo emma munye nnuoma bi a sebi ebetwe ye kwa ekira ye mpuntu nnwuma beka echi mesremo en Sampa enkonwa sem no mesremo a omo ye emana ye te se ye mbom se ye mpa bunufu asem na mbom ye ba santema enye sanete mesremo mompa nkrata ne bi na monkenkan sebi nana kofi so no efri mu no eye ra ene yi na himfo emom be ye final rituals ene esie no adentia senka Sampa enya Asante dia adenti na sumahini ambe perform sa rituals no ana adenti na domahini ambe perform sa rituals no enti mesremo neoma na omu ye a omu di ye te se NDC omu ye ne te se Bono entokwa a sebi nimdifo ananka se mutimi bisa questions na mutimi gina probing questions no na mete kire sa no mesremo Bono youth mesremo emma nipa mbienu miensa bi nhyemochi emma munye ensei Bono empuntunwuma Sampa a critical part of the Bono region. Sampa is a border town. Cashew industry no was a very vibrant one. Dear na sumahini and domahini eye omu yemu amu se kuru no ene metie Brahma Bonsusu Brahma Mosi video no metie no so ka say ade a eye wo de yense no sa na tie enunti na from day one yatimi tolerate mo hooliganism ya tolerate mo destruction yatimi tolerate mo burning of houses mo shidanya ya tolerate because yentimi endi machi ense kuru no enti interior minister Ghana Police Service the military ye yusum mesremo a draw point bia you need to sit down and analyze and see say it's not about politics. Our politicians will call you say do something and you do it. Now na many police in peninophobia kasa e wo Bono me bisa wom say enti your professional work na moko school ye training mu say munye no mudadin na mudwin in more sober reflection na enu na moye no Sampa say obi betimi de aso camera si na ni so
na waka say yenkoku obi yenkoshi obi dan na munchi no adentia because regional minister na oye head of security no e region no mu no na oye lawyer ema wom the scientist no he need to protect them and amunso amoye professionals I say mutimi gina munaso na the sanctity of the town, the peace of the town be ye kesi edi amamo na mohunu say esombu sin the loyalty na regional minister no person we the money former clients no munso you are dancing to the tune of the regional minister. Just imagine say yakoshi enkrufo fie you saw them. Your police commander na or Sampa no entimi nka nkyere mu say nipa simasi wenum ne koshi dan no the very people na ye shi wo mu dan nana Samba Jafla ma wo mu baby mu dae no the regional minister ordered you as professionals say nka mo putimi ba form na mu behwe say dey na si wo kuro no mu no you didn't ask probing questions mo sorry ye na mo baaye ebe bru innocent people echi o mu di o mu koye na no mo CIDs for ni ba Sampa ena omu di omu call run omu hwe baby no omu ba ide no mo ka kire mo maye professionalism na a build the service with integrity no let us wait Mr. IGP your cyber vetting team na what no obi ka bibi edidi obi atem kura mo kochi no obi betimi aso camera kan che obi say yenku obi obeso camera si obi say yenko shi obi dan then you allow these people to be walking around Adentia because you think they are identified, they are associated with partner a war in power, and therefore for you to preserve your seat, you need to allow them to be destroying a peaceful town like Sampa. Omo planning Brahma Mosi video na woye ni nyina no oye ne te say omo ba ababa ataki ene onu mom se enyes omunyai enye nokre wafre kintampofo ene wafre wenchifo ene wafre kudivoafo se omo mmara Sampa no obu ataki oka kire ne nkurofo ni bi se oni policefo ne de wasoto they have come into compromise but people are calling munyahwi and yakatrum so we are saying the world is watching. We are saying Ghana police under the leadership of the IGP. Say obi betimi atena kata aso video akanchi obi say yenkoku obi unche no. Abrante bi monhwe video bi a TikTok live obi aboy bi ye was Sampa. Your friend Kweku. Was video e de esi na nim say ye omube wipe ebusia bi afiri Sampa omube hihifie omeye say ne nyina reported to the police but omu nyahwe wo de yemfa ne say omu sori ampa say omu shidan na yenkrofo beka say omu sori akobon ho ban a obehu the police will leave them and the police will then be attacking us. That is what is happening. But we leave you the police service to your conscience. Mr. Regional Minister, now no me send you a message. Me catch you say, "Woma, oba boy ni oba girl ni woma na omuwo ho a ope o masem no." And can't you have the same love for the children in Sampa? Untimi. Na mo jai na nipa ye boni, na nipa ye to trustem. Omo no pi no ya akromfo. Hwe na no brama mosi emo mokọ nana Kofi Suna ofiri mu a nana Samba Jafla di na de ne yiri store brama mosi mo mokọ hokọ say store no awia nuoma nyina nana nuama kente store omko bu ani wia kente ntoma ne nyina awia nuoma. These are the kind of people. So enti Ghana, we want you to know say yenya to travel. And I'm so you can bear as witness say ampa yenya to travel. Because ye knew mechi and say Sampa. And nyoma omuka, omubeshi omube yesei, omube kunipa, ni nyina Ghana police eti. But because they are perceived to be NDC people, no, the regional minister and in crew for a jawom and omuye.
regional minister Nana Samba Jafla law abiding person ehunu say obeye programmer ese wotwere edimamo wotwere dibere wono you told Nana Samba Jafla say you cannot guarantee the safety who you did the safety who are the head of safety in the town in the region now we say Nana you can't guarantee her. Should Nana leave his safety in your hand? Who says you cannot guarantee it? Enti Nana property wo now to travel you won kro for ya the regional minister won kro for ya woni omokoba any domahene sumahene mokoba na mo kire wo say monkoye say no they want to burn that house and you want him to leave that house for them to go there and burn it and ye wan kasa as a regional minister and ye pe soldiers for ni bia udi omukọ ni police for ni bi no monkoto to omonkotwa ja entumu dabai na we hunu say na nankrofo bi nam abonte omo say nkrofo nyoma they don't do that one who boy na we yes our video ni say yenku nipa one who dan na oda mo ceiling kura nim chance no perepe enti ena sa chance ni kura eye obi dan ena wakosre ena wa extend dia kombontin ena oda mo enti sa chance dan na oda mo no ukodi we echi say medije ekotumu a dia na abenya and that is the main reason they don't have anything to lose and a regional minister sumahine domahine e support wom entemesremo say obi ka kire mu say nana de nkrofo bi aba e na omakwata ka obi agi sika omubua omu ye widifo trofo omubua enye no kure da eye agenda bi no mu seti enti yaka kire mu say monkosalai na mommachi nko na fie ho enti omuba saa na gidigidi sori a na police for na jawo mu na police for na di Nana Samba Jafla supporters nachi that is what they have planned enti oma plan say they should organize that no mumra omuba na Nana nkrofo be ka say ye protect ye ho a na the police for na soldier for no matro go mu so no magya samodua for no nam krom no mu say your properties enti we know what you want to do. Brahma Bonsusu. Moba Sampa jimu. Brahma Musi. Sampa ejiwu emma wutna Sampa enyine ye. Enti se waba benyine wia sa nkrofo no mafra mo ho manfrafo ena maka bom na mo se nkrofo no yema. Oba mawuli. Mo de monhwe mo din no oba mawuli. Brahma Musi. You see your class of people and a moma yes say nkrofo nyoma adentina with this same ewo mumusa uni aka uni nana yire enyanto manso enyentokwa mako court walusu enunti no yanko say ni store na wanya den free mo nkrofo store so amukọ biawia nyoma de na munye free mo enti Mr. Regional Minister, nobody is asking you to do what you are not mandated to do. The law mrano eshe wo se ubema pepe yo abasampa. But she sumahene, she domahene, omusi sampa eye sumadia. Na ubenya sampa nkwada ye na nanomo bretiti wom. Na omubum any sumahene play that agenda. Say ye na nanom sama wo ho pa oni mobedi. Sa boy na o kan say yenkoshi nana fie enra kwaku no. On say in life moja erane true. Moja me nana nyine cheme awo me nana Yakupo. Me nana Yakupo awo me nana Ajarfoju. Me nana Ajarfoju awo me maame Fatima Karimu awo me Abou Mahama. Omo moja eni omo no kredie eni omo abutre eni sa papa adoye moja no ene wo me mu enu bi netime mu sa brantie no a mo hu no ni nana awo ni nana no ye mi nana bema na yire onko bisa no ni nti a mi nana bema no jan awade enti oye with this mbia it doesn't surprise us, we know, but yenim say ene ena mrano aja wo mu no mu ye
and then a police if we jaw mo say omunye nyomuye, and then a regional minister ebo muchidom and omu senkru for nyoma, and na politicians be asha womachi and omuye sa yinim say Ghana unye papa manim unye boni manim proda boni spy and meripamono yedi ombefa mra kwan so enti mesre obi biara se obi ka se na nasangba jafla ko fa nkurufo bi omu ye nyomo eyentro eya agenda ene ompese omu seti na omu gina so na police for no egina so ebe attack ye so that they will allow them to be doing their armed robbery thing and be destroying things. Here madam wasi pa nyame nka obi biara no mo ho ban be bia me wo no network ni nye eno ntina mentime in my life ti me recording e say ya na malodi eno no melodi na ebade a na mo ehunu nti meripa mo no ye be my life nti obi anka na komanto ne yem ye de Ghana mra amamre ne amane e de be solve problem bia na samajafla or ye law abiding asundwie nipa Sampa eye ne nananom dia nti wo mwa to transform yen say Sampa hwe cashew industry they are destroying it say ye consultation in cashew ye di kosoma henkuru. Look at this. Ghana Commercial Bank no nyina air plan said they will go to Suma henkuru enu na Suma hene hwehwe enu na doma hene hwehwe and wo use these people to destroy the town. We will overcome it. Enti obi biara wo Sampa emmobuno mu amuko school JSS fo amobetwere mo exam obia enka na command montwere monya abotre monsua ade na montwere enni omachi enya basabasa nyame nka obi biara ho yenim sembra no ebeye adwuma MP I have my reason here. For a very long time, me video wudi womuda. I have a reason. But I'm only asking you. The agenda now almost set here. Why you office say ye na omudi ye into you okay no. Once who can say agenda no. It's your own agenda. Eric, any bono agenda no, and no almost set it against you. And they are using your own people to get you out. And no more use and why din and a chrono asundue essay, chrono security authority. You will not even make a statement on the floor of parliament. Say yes, say chrono. Businesses are relocating. People's investments are being destroyed. And my ejuma yes say and my ejuma yitimiko shiobi store a year ninyana lawless state and a year created. It's an agenda aim at you, but you think it is us. Mekai ne Papa Bikaye, or say when they came for them, I did not talk because now me feel so more empty no mobile. I hope you will remember that thing and write it in your sober reflection. Bisa who say, "Enkrofo danya yashishi, enkrofo fear yashishi, enkrofo businesses ya say, emuniyehi." And what frewon, what reaching out to them to console them as their MP. A word to a wise is enough. Many enkrofo be brief me catch him so MP, I'm so MP. I have a personal relationship with him. And I have a personal relationship with my sister. And I have a personal relationship with my late brother. I value relationship. But I'm only telling you, we are not envious of your position. I would prefer you to be my MP. But when you na man no kre, unkrufu idu beko position. One kasa, Eric num beba betu. Enti she Sampa sunbie. That is why you are a parliamentarian for Sampa. Meda wasi, menem se ohoye. Lefro, me no be kasa behind the scene. Nyame nko bibiara hono mo ho ba nti ne yame ka nyina ne se nana samajafla wako court na wako nyina no this court no hyase efri ho ena samodua nso hu no se ye gazette nana no ehwa na oba ye nka ye ntene ni gazette no ena judge no e dismiss ye o dismiss ye dia na uya aware say ya gazette obi a wo ye ohene one appeal against the dismissal of your
to overturn the gazette no enti se wo ho na ade a ese Sampa man hene ye na waawo ye dia na say you do back to that court to let the court say wo bu court na nimtia enipa bebre ka say oh NDC for party no NDC ma hwe mu ma. I believe President Mahama me gene di ba the din Mahama no ebi na damesu wati Mahama no eda nkrufo a ye kanokre and President Mahama ne tumi na wo no wanya mfiri bebi awo wanya mfiri NDC mu wanya mfiri onya free Ghana ye mra pon no enum no onya free ye and the same constitution na emma President Mahama tumi no I don't think President Mahama will work against that constitution until ye mra ne beka bia no obedisu because the law is the law and the law no enama wo no tumi a ene otimi kase ye na ye nda otimi kase ye yenka the same law na amane tumi no he will not work to undermine it nti medamasi nyame nka mo ho na omo obi biara ho ban obi anya abutre mo amodwuma wo Sampa mesre mo emo bia relocate mesre mo we empathize with you mo aya say mo nuama ye dia ka kire mo say our heart are with you whatever we need to do nuama bia say itimi ye bia na ye beye kitia wa ba dal wa ba forbota politics pepe na kini bale an kin araka bon wa ke asesa kitia e forbota wa ta pe kro mo ti akekla ye ngara pe club ba ngununuma wa kiti utelo na wa yetima kolunga na to le na loplo metor mbra kolona amamre kolona tim le pe club ti pepe ni yetini ti yes na te mwakata ke to le na le mekipi kiti wa ba forbota yerim le pe fieri wa woja lele wo ti peto ti ala mele le fieri bat ngi ki munga na pese fieri ke la shon mo ye ta pe kuru fieri pe fieri tatara wo kijin seti lormu fieri seti wa ba fieri ke kitia to let somebody jafla o sena samo duawe ni court de kitia o sena ntanga ni pe to let gazette ki we se court ma mbo pekiteni ajeje na kibunwa nga muja sena pe wa gazette pekiteni apekibunwa ke na muja nje na nwonyoti akena kitia na mo araka ma piki ma court bun enimtia ke kitia o sena ni the same court ngano we sena pe to let wo kibunwa apesa kibunwa ki the same court kinwa o sena ni kitia wa ba forbota brahma musie na lele were apepa na rekla lele businesses kla because ti akepa ma pe yiri sumai nyunume munyu la pe kru ape yare pi ka nyunume na samba nga nyunume wurten wurtiana akotie na nyunume nga trape pantin anyunume ko ye na moperu samba asamba ibilemle otole na ngalawe apetin pe konjir na ki kala ke pin na samba bele misele nyunume kie ujanjina otole kulu kura mapeti ojina potole kulu kura mapeti lenga no twame samodua gbapeti awe kompan John li mu pampi na samodua lenga no we ba ne janjina ukar na bina lele perni back are tatara senio balurna ya parawe yepa nga kalanga start arenye sisi pe busia kenu ifuna me pepe sua hunu mepenga eyi kwaku le weja ye to le puosina moso kwa kana mogbo amu ye pie nko moko ye na muka ye ta mu ye na lele nyina na pese pe gbo pese pe kamunye pie ye ya le ngano betin ma ke video ke pin chance ke perre pe kisi ligbe ke awe lurumba mi nyine ke ahoya ye plenu tatara ahoya ke sanam ni klalano ke ti ajane ya ahoya ye nu tatara ke jane na idal ye wo ye no ke nganjala ka ke mu fun kla ke dia ngami ne nyeme ya wabana arenje e plan brahma musi lelemlemo mai bel pama pana peni pe pambil basa peti akena ngamu para ngamu sabi mu nyansa kala ka yanga akeni yanyi mo inambo ara ke pie mu pe kekla ke kitia wo forumbo tamu yeti aya ju na ina pa na lelare ju na lelare kla awu forumbo ta because no iso wo yirke ti akembe kla awu sa cha mu ti akekla ke kitia wo forumbo ta ke anyeme ya ukurna ti nyebo para me nyina te jajina juro na sesamu kila kinyo ki anyeme ya ukurna oba mawli Naomi ke mu jana ngu store ngano nguti na me awaba ma yapa wak
but onya now na kena nyila kake o wel yelele plena be yiti o wel yelele pe plena o so na wel ke mu na unye lele plena ke na soy so do noy asoni do noy kiti na mo ngwara kake pe de bi kiti nye boss yoma ke kiti aye yeta sebi na kwahya mo arepin na lele japade kla ahoya andrana na yi wanya aso awo yeso na bibi ke ya yo tunum kla ke mu jana nye bombe mu shira na omi mana ni wel mai mpana mu shi asor I wonder asor nganyini keti na omi para mu employ na ona ye jawa ebili nyungu yesengba arakla brahma musi na njina wi ndragar no jin because me na po cholwa na pi ngole o first wife we po iwa me na pe wa na pi ngole kiti ana area jinjin tatara brahma musina munya we mbo be se me una wo na kisa ya na pi fo because ni area tatara jim to brahma musina ki awe na ni weji ba kan do ba mawli nga ngun le roman ajuru ma promotu mutabili na liliare ju na nye konmen kiti aranga plana ya ile belpa tipe party ake kla ke wa ba na ye welkoru nyame ya okoru na to le sangba jafla sangba munyo we wa ma share koru we abusuafo nti Abou Mahama na yete ne nka no no ye de hye ye de hye e wo Sampa konwa ne ho ya na sangba jafla ade hye no ebia na ni nchema de ma ni nyina no abusuo nyina ya kwa akokote na oka e de etiso se na no ada ya asem no kokoda Kumasi High Court a wo mo ehye ye se Bono Regional Chiefs no emfa nkrata no anaya na sangba jafla nkrata konkoma National ne Gazette no na asem no eye court asem de wani tua se waka wie a waka wie na tumi so na eye adwuma na osan esisu biom no ye nyina ye tene kasem se bra asem ne baaye no eye court ye se ba bia abo na chechire no ɛhɔ a ne yegyan no enti na nam so a ɛma wo mo etu sa na mo no na sade samodua bra ye Gazette na sangba jafla na no so wontia se into kofale stay for education no ya court bogu yese oni ho kwan no ehwa na Kumasi Sampa asem mo koka na Kumasi ehun sensem nyina na Kumasi samodua nso so esan ekọ na okoka che court se ye mbo Gazette ne tungu no wanfa ankobono ode ba Kumasi enti se ohunu kwan de ba Kumasi aba wanfa ankobono de a na se niema bi nkoyie na nipa no ya hye ne so no nya hine wo honom no se bibi nkoyie a ewo so sa de ba back to babia ochechira aboa no ewo so ba ho bebe sane no enti na enchiremu a womo ede amano no yesi asempa enche asopa enche asempa tie enti sei na eho amanebo no esi etie kofo bi susu kokwa pai wonom se womo ntiase bi susu se ewo se womo susu keka womo ho kakra esanse ayeko mu ache na susu de na sangba jafra nkofo pa ache nyina na se ade ye wo dia de na ye wo dia enti no da enam se odwene ho na abo ho ba enti no enya de abetuma to trust ma na se bi boni bia wo honom na omode ya wo so e kasa wo cheche mo de ache se na sangwa jafra nkofo titi oni so wa mo ne mpanimfo bi wo kurumonom ya hye bi fi yesi ne so wa mo stores nyina se de kente shop eja demu a ya hye ni nyina enti ye hwe ani mu se merepem no bibia betumi aye kama na asundwe nso so etumi aba enti se de ono no se do si hu no ana de wo hwe ani mu no pese esi kɔ no ena ono de watena se a ode kokɔto no wo ma emfa mefe so wo ma mekunkum nipa wo ma mese ne ma obi ata social media so aka se yenkuma su mesi ya chiwe a yenyini se obi ama meka hwe nti no na de abusuan yi so no wo mo so e ka no ye besere yegusu esere sampa yenhwe na asumbitu mra sampa esanse etwemu tan na betene pe na kofi su no wu ye no according to Sampa de hye no sante hene ne tubofo ekọ ye koya mamani amane edi sie no ye husuma akonwa ye husuma hene bia honom se wo ba honom aba besie Sampa man hene na konwa ye wodia esi dan na hene wu na akonwa no afi suma na onu wu ye hu se suma hene bia ba ho so ba ye ya na so betena dwum nenne na mbaka se asem we dia kire ye na asem ba ye kwa mpo de hyesem no ensem ba ho no so musa munyina mu di achi de ba Sampa muslim Royal Gate ye miensa ba akopɛ na edi akire so ya Asanteni tititi ade wo honom mpanifo bebre aka historians bebre akire asem wo mo tie akonwa no so mpo akire se na ade ne tie mo ho pictures bebre ba mo nananom aba Asante aba besom
omo ba asom tutu kwan ne ade nyina munim say ya Asante hene na ba ye no bebesie ye na kofi so na ohema nyina ono na behwe ye bibie fi ho afi de na de ba ne say enti e besere se na Sangwa Jafla de on de ono de mra amamre ni amane na tena se ye ne hyehyeye enti ho ye ne kekakeka ne de enya de omaye omadwe so mbeso so enti ebusu medimu si anom Sampa asem de megidi se afi krata akra ba mu no afi na asem no ye behwe se na no de no brekum asem ye ba ye na ye call ye se brekum high court se men konko ye yie no na wo bu so kokko ye yie no ususu se yen sa fa nko dan bro fo ana bra original minister ye mo lawyer mo oya mo na mo ye na client wo omo case nim ye no ba minister wo no time achi no yen sa fa nko bro honom na on san konko nya tumi wo so na on san ko ene mabasa da bi ye de bakuma ase high court honom de enye Bono regional minister bi and as regional minister bi o hanom na hwe so eno de high court ke siemu ampanifo honom nyina no wo mo hwe wo mbehwe so aka ma bibia toto yie enti no enye se ye de bakuma ase abewiem ala be chinchimo bi nsenti na de bakuma ase da bi na emom no kesepa na ba ye na fa gazette ho no eye kumase ene be ka asem no enti se sa asem kono na kumase high court to se judge ye no asem asa ba ho a wono a na yesa de be dan no wa hwe akadi nchiremu aba enti abusua na sei na amanebo no esikoye na nchiremu a Abou Mahama e de afa ho aba de enti a won de letter no ebre kumase high court ADUMASA TV medin dia tesem hwe kwekwe da se se da bia mo hwe yen o comment so a wa mobuo eni die abem idumu si hanom ya ma momo eni hwa enyado akram